datum de wiasema nyina kyeremu ayenom aya sompa Asem Mpe Nipa na sisam apo menteme ho ase eno na de beda sompa Asem Mpe Nipa anokwasem se de betumi aye na yefra asumdue entoma no yebeye na bibia akoso tote eno tiasi se apo menteme ho ase fa beda sompa Asem Mpe Nipa na asam no senate denara bepa de poma sibre na nwoma akotote no so aba pausima edu ewa Sompa 93.1 ye di atwago wa Sompa TV no so Sompa 93.1 enso fa dwumadie enya asem ketwa kra ye de ekon ede akoyanim ye beda krupo twadi apo basa ye domase se wo ayen na wodi akọ na yodi aba na yebedi yedwuma na aboa adasa yebeda na se ye papa efiri se wo no na ye kokromoti na usa no bopo a enye Timothy Nusum Saprensiemes seek the kingdom of God first and nothing shall be added unto you ye hwehwe urade ene ne tene kane na de aka no ode kan ho a na ewiase asetani mu abrabo no eno so atumi akoyi ede amayen adona kafocha powers ene asembesi afidie we so enya asem keto akra wo kiti kriki se akokọ wonwu ya ye wone pabua enye ye dabiada nigiri wosiniro wafosa wa wasiadaka wokokotema mini wase abetie esijaso bobo yiri bobo wasi bibi tumbibi ene yakọ akoyanim yanim ten ena yeko na yadi akro dwumadie obate omono asamoaka sana the nation sank of alumba waje na adwa na producers awatawruma wadi bia beto proso na yebetu no srani abasane asuamu ade medika ka tro se fidie wo ya ha na batempanisem aha na abaten komode aha na futu sem atetena brabo na ma brabo ekoyie no edwumadie we so na wo bete no enti yeko akoyanim yanim ten na yeko producers ya ne omudi dwuma ekoko sachi Fletcher ne enkwanta bisa Isaac ye nyina kwanta so twamani na so ha na ye begina omo adawroma enene yanya bi na yede ebesemo na wukọ master control room wa MC a hososo a Azuka ne fa Ghana ni ne fa Nigeria ni Azuka wo bo adwuma enya asem ketwa wa ne de awona am say timi no ma wo se jacket kese bi kutu bi hye no nyu bi na beka se pibi hye nyu bi na beka se pibi bi hye ndi mo ni achewa na be wono Azuka wo bo adwuma na branch ye friend osika osika so ebolai osika ebo adwuma papa anu yiye hene no ni position amede amano ni post no na branch ye friend no King David se King Solomon show branch tent na fi hado wache wo bia na aduane a wodi eye buru aduane no parmenim so onum kokodia sede osipe banku no mi obrayo so ope obrayo se no so baburu no a obrayo so ope na odi asikyire ne makakra gum amate na aduane die na se wanhwe na wan pedie baginsu ha wanhwe yi odo hoko bobo Azuka wanhwe sika besantem Azuka no go ni krombiem okay amanda Roma na social media applications no Facebook, YouTube and Twitter no ubehu Sompa Asem Mpe Nipa enso ewo ye beda omo ase papa utumi sa amanfo kofie no no so kagagum omo kagagum na wukọ Sompa TV also abrante ye friend Tony wono so ye adwuma enya asem keto akora kofro bofo mpa bema asuketo am yipa bre na ase Aboagye fosuo 19 fosuo menefo ntumpa akatachie serebia bonchena na atwetwe kodi awu atwam yansa ne akosa me na meti atwam nam de Sompa Asem Mpe Nipa ko bonse asase so ye ko akoyanim yanim ten na ye ko na ye de akọ nigiri was nro ye ko akoyanim yanim ten the nation sank bibia bokode ya radia me hu adekye foso em se ejuada etoso miensa ewo afe 2026 emunie die nim se kuranhyira bia ede be ma ye na yetimi akon ede akoyanim ya radia ya de shirt wi nso ano wo shipa na odi bi bana na odi bi aba pa
ano ohye Nana Bright Asem Mpe Nipa madam for no Germany yeah we say Germany atade am Asem Mpe Nipa me dem people so be di matem okay Ghana Post kwa gumira menye Ghana Post ya na adio wa nyo be ye obi du he ose man na afunu bi pa na afunu odisi wo branch e bi na yire kon me ho ya no check ya man why na so wa hanso mo kam branch e bi na yire kon me ho wo akutu gya okay ombebo mama ne na eye me kraya asa branch e ni je ho na yire ni nyo ho branch e no kwa na hwe show no okay na yire go he no introduce girl na ti girl no hwe anu ho se girl no nya interest kakra wo na ni mo nya mbra yi de yese na ne kunu no buafu kakra chese na yire na ye na adwo se obehwe na yese da ko mo hwa na baba wan se Oforisuo Aboagye de na ni mo nya mo ne ho afu yese na be man tu na be man ne buafu yese wase na no kakra kai ni ho be wono anu ya da we de ba sa wa nya ntu ya na yire se ne ho afa che o uska che o ko fanto wa putu ya o eno be ro pe me mara ya brati bi ni ene na wo Fox FM your friend Dennis okay na wona be kan sa asemi na nya saketo o gafra yes ntoko tututu o gafra ma se ba si o manu ya o ga kwenzida goso Oforisuo mo akoma da ukuru de bo akoma agaze obana yo se kukureka obara ngase be man se ni ho be na efe na no kakra unu ya ndi oto ho no di save ade se ne mema yete ase enya basa wanya nto ho a enyo tibi ya do ba bi no adi na chia one day no adamfo itu ko igbosi de ozo pe bibi kafo adamfo no ma na yetan yes a wo belusu ti mema de ya yete ase Dennis be kan ye baby obi aye fanchi akoma no Dennis ene na wo Fox FM yeah chia no kwa no ko ye djuma Ezra odi amono ya me chia mama Anita hotel we djumadi yi pa one me papa Dr. Sifa omo hedumadi na urade nyankopon nhira omo na onye omo kase go so man hemanzo so da bia na fidie da ha wose bompa yesi wo hene foforo na bra na se kwa kuma kan kire o omo dom na siso na dia siso asasi dia da me sabe kan wose ada ba tisi yesi wo hene foforo no fa ni monya ati go so hema ni se mani abre asasi de wate nice wate pa wose chanko fo no ma me na no so obenya asase no do ntwan mi ensi hina na abra ba ko na de ya na ombezo obenya go so asase se no na se na hema hwe ne de mame no mo do na si ama fo do na titi fo ya go fo obi meet grandpa wa na bi ya eku edi ya kunko ye ni ya ba ya pentie edi se wa go follow matro ma body so no na ka ko be same plan ni na ani location ya begu TV wa duro ni gira me begu so ya kwai o ta ya duro sa bra go go na ndiza ya zagro okwa onfa body gas ni nachi ude onim kwaku sam woni madi nkomo so prepre na oju kromo wi a na de dia na mayo yo na me dia na mayo no mo ti komo asase o manya bi eno dia mfa ho kwaku ya se de hwe ewo bi na awie bi oda bia o chia na ayi ya bro finidi na ya o chia na pram so hene na pram so no obi ti kromo so ya de shedi mi awo ye ndakro bo betuma kai sa me na yi na me chese nka me ntiamu ne mo me ye na maye e na yo Oforisuo sa na me wanya second chance bi mdi de ya wanya second chance ye ni sa na wi be ye ono pe de no wonko kada ku kasa wuko yi ogwagu na de me no beko Christmas ko onko chia ohimansem aboso ba na meja pe nkoto ne do don mbompo mo anye boso man ni se na ye ne yapa wu ni na tum se ye ne sama na to obehu de make kan se fu adamfo no bla kwaku asamwan fa na bra ono na behu de ye zo ye Osei Basi se zara na himetia di obeka ne se fa wadamfu kwaku asamwan wo mo asamwan ono na behu de ye zo ye na wi ase dabi me chira okwan no o me na bi na ka wo sese wi abonam se kan ko akurase se wa nko na de sana se na me so ade sana na fa to church ma me fa kwa me fa ma akwan da ho na na to ne se fra wa ma na ko ne kraji
on ti man kosom no kura da ogotom le bi so awia ye se ko kurase a na chese wo mbe no aguzie ngwan o edu udi agire gozo mpamo no mapamo wa yi wa firibo ediare ye be di ni age light ba di kuzie ngwan na ye be di age light a o ba be be fasu o fidie yi aprana ye nyira ye di dia o se mo gwa ye ko ye ne ya suba gada buza kame ko ya nyen se ka wie mi se ani ga za ma asase de ni sabet maka na kira sam no ni asam o na asase de na ahema ha me de ama me kira sam o na me kire se on se na na bet maka so de asase na ma na emum no start na develop because baby what ba be na yes ka fo start medical ukura plan ne de emze atosment ni na wo medical na wa sama okay unya nwa asase so ukura plan asase ye kota vision bolozo ni jide so pa asase wa go so fi okay go so fi mo e ben post office now we do mam come be man nursing school side come out okra ye kwa kudi ono no ofekuro mo okra na nyame ampata nka obi isi na chi na wa ndeze wa okro mo nko ye o di abefiaba ayo bagwe na o jeso na o guide man kwajo space be ka ya mame waya kwajo space o ye yanko no afia me twa pia de yanko e asema ko fa be na mande o kwajo be hwa mame kama kwajo na nse woni kwaku nkam ko se kwaku ba buru nya no ko hwese ko be ba ba chia no na one ne tan na ya no no na se kutia bo bonya na kwaku nfa na dwen na asema na yi nko wontia beti because so ka so no ya no no yo but no mu mekwan bi so minim de ntia kwaku anti manko e bia na bibi nti kwaku anya na esanka kwajo de waduru we de wadaro ma don sa koto ne nsa yam kwajo ntia kutia menka ho meka bi ma bia de fo anka bia ma na ne wo na me busa se kwajo so yale mate se so yale ana mi busa se na kwajo nko na wote ana ho kani bi kan masemu ani asama mko busa ni o no wanya go ba kwa se ya so nti na me busa se ja obenya obi won space e kwa bi so ni yire wo wa we udu ni vie kura na obuso obi se kwajo shedem gro ahwe ni pakro nchiro ko kumfie ofonyo no omotwe sele kwajo space live te na nyo ahwe wura ni fie busa ni ote kwa no se mpacho hu bra na efe nko de ne bebe phone line de wo pe man so dudu na me o pe kwa do timi go ti mam ko masem so injua bro no kan o se tim ni o tim to nya ne hwe ma ne nye yi injua be bo de no ba na se nka kwaku tim ko chia no di bo pen to gaza ali am ko aso de bia wo kan o se we na wan konti ukobi mkura wonko pen to kwa o kwaku pass papa bi ka ko go so ma hene yi abi hu achi aka ma no so me ba ya mi hu ya no twem hu ya ngaza mu mbo o so nya sa na asemiti ugina ba mi gra mi hu ba wo nchen ubeyi ma yeze o na no mi nu agura hu ba mi nchen o ba ya se o hu mi ro na na wa anya amamle no o ya amamle no ya amamle ka be bra panyina ma betu no aduane ma mi ni bi na me kwa ma ga bra ji we tu ye yeza na ye no go just place anya de wa anya de kwa bi but one thing say do me be so atukwaku de o kan e kwa so ade efe and ye kan e kwa so ade efe kwadwo we de me ba ha yi minkuta minkura pan ni na we de o se kwadwo momu na onko no adwan kwadwo pan ye mfa ma abontene ndinge fie ne ye aduane wo go fie no na ma ne pan no wadidi wo shi obi abonte ago kwadwo speak so za meka jo ni pem na amanika kwadwo na asam na ada me to wuti a me na nka meka bi ma okay ya futu sam no emra no pro man travel o kire bi ya nka Asem sinne wodofo dabia no ye hwese ye de afutu sam ebema ya hwefo ene ye tiefo no ena ebetene abrabo no mekai se abrantie biam se mamponten o se ye afutu sam yo na ka aduro no ma prepare wi a ka je gura kanwa no medi me ho awu a metwa nananom se do enso so Sompa Mpe Nipa afutuo no hwe animu a ejaye abrantie ba ko so a wode na asem eba ye ho abra na ye wo no ho aso ame no na ne yiri ko di ne bone a wo kai afutuo na wo hwe ne ba ko da keto akotwen se ka ba ye na akode ya sore tempa so eno so ojai mu kama pa ka sabre no ka odi ne yiri na wu a ka wono so kura no eye den aban fa ne ho enche no sanse wadiewu eya futu semia o ena empempi no de mosomo beka no
Yasu yotumi fa bi na ye de abobra na abrabɔ no atene kama na ye ko akoye nim. Na medical ka se krobia sante kotoko se de wotwa san pempi onim se na chi achia. Nti ebekɔso nya to akoso na ya tenetene ye ho na anwoma enso atumi aginagina yie. Orofo enafutu semu amede ema ho no kra wo ye bone no na ewuo. Kra wo ye bone no na ewuo. Se ye kan bone a esan ye bone nti na krupo twedi ampon obewu edeche adasamankwa. Jesu Kristo bewu edeche adasama enkwa. Orofo eduru baby a yentumi enka se ye 100% bone ni ho. Nembom enasem wa meka kire wo dede bi ne se kayema ye papa enoso enche ye bone. Se ye me papa adoso achen ye bone a eduru baby kura no a esan se wo papa na doso nti no consideration bi babra bompe na wo papa no atumi ajewo. Ye musa sede ene o man Ghana esi ekro bone na doso ene ye kumopemfo bi da ene bi akoda bi ayira ye nhu no ene ne ye kumobi da nsuo bi hu a ye twetwa ne honam akwa ye bone kese pa. Orofo se ye ko akoyanim ewa abrabom na se wa ni asempa enhyira se nyankopon kora de ma wona to da bi na etosini wa abra kora wo kwa asode. Orofo ene ye kan kire wo se kra ye bone na wo wudi a bone kum bonefo. Orofo se wo to bo bodan no a papa maame esan ba wa wo so esan se bone no edoso a ewo wa bra bomu a kai hunu se kama onfa enchew wo bone a wadie. Orofo se wusi dua mu makwaku awa na bebu abowo wo bone a wudie no se na ena wanya ho sunsuan so bone a dabi ne ubetwa ebi kura na nya wo na ubetwa wasefo ba betwa na akoye nnome ede ama wobusua no dachi a anko amabi timedie mekran atumi na anwumre meka se papa no de ne ye eden de eduru ba bia nanso so no yemma ye papa ene ne ye beye kama ebeso nyankopon ani na ebeso adasani ebeso wabusuafo ani na wadwumam kura no papa wo beye na manfo be bodimpa no ke yemma ne noso enche ye bone ya nem sa manfo nim se kama bia ni ho enuti ena se wo hwa asante twro ni mu a wo se kra wo ye bone no se wono an na wudi a bone be kum bonefo. Rofo de wudua na no na wo betwew untumi emfa buro nkɔhye fom ema ne nkofifia yuo da biada enuti se ye hwe ya brabo ni yie ni ya ma ya papa doso a chen ya bone a mi wo gidie mapase ene pa bia wa brabom bia na ese krupo twedi ampon wo hye wani monyam. Rofo poto kasa ne be kan sembi o say what you give is what comes back. De wodi be ma no de wodi be ma fufuro bi no papa bia obeya fufuro bi no eno na medi kan ye no senya wo sokura na beba wasefo no su ebi. Rofo se ye to abodo na gunsu ani a da chi bi yensa beka ho se ye to abodo no amampata no a da chi yensa beka yen abodo a ye de gunsu mu no. Maame papa ene ye ni Asem Mpe wate na se benya ye ho ntiase se de de be hye no eno an ye betwa de a na we are going to reap what we have sowed here. Orofo ye tokoso eye papa adenti no soro fence no krupo twedi ampo omie emfa maye se kra wo ye bone no na ewuo de a. Orofo na ye nimsa de bi ho na ye kama de a ye ma ye papa yo enoso enche ye bone na dachi ankwa mabi no krupo twedi ampon so wo say wo ma award wo
na wo ma remarks a yenye bi achen ye bone no na se ye di asempa dia media na anwumere meka cho se di asempa krupo twedi ampon anim onyam hye ene ne nhira wode epeten adasaman so ma won so be ya defo wo twiro ni mu no rofo uzu betumi enya bi wate na se ye ya adwene se debia no ye be ye nwia bone a wankasa wonim bone a ebi wo a wode aye wo nwia ma ahokyro aba ne so ama empokura da no aduane abono dia rofo kama onfa ncho da biada enne ye kasa asemi obi akai se omi yi obi adi a wono so bi aba ne so a wo bre kura che do omi edi kai yi na die nti maame ye maye papayo enno so enche ye bone na kra wo ye bone no ono ene wuro omna samoa ya o yemfachia ncha kese ma ye tifo ne ahwefo ncha ajaba free na menko ashton na free na bebia obi amchia wo na mencha mame amasewa oh UK oneme papa kuto Mr. Kuto Sarakuba buti ni nano mehwe so I sa group na watene so amaobi aye group ayi bia open no man na so person kan bibi I was nti na da obeko no one found to so abebo ma me Sarakuba bibia obi sister kuta sa bibia obi achi open no ma papa to Sarakuba boutique was swami opposite hono total na say adey yaw total na share opposite share swami ona utrara na about na obana na yenko enim menchia na pram so hene ana dwumadie bi koso ho na yaw memfa kwanya we so minim se omabo omo so mpese omo de omasembeto abanyanim no mbeba ne dwumadie bi koso na emu ya yaw sa kwan so mse ofa so ache swami ho adabi pram so na okay ofa so na nsu agya to ye mfutui ya omo to omobo so ohwe mpanifo titiri pa omo kwan no so a na akohwe enne a futura ben yaw omobo so okogya ache pram so hospital ho na hospital kese na ho no se wuduru ho na ohwe hospital na form ene dan ne ho a yaw anhwe adruku ye ama wa wo ba chi so ba wo horo ho ansa na wano yaw emu oya sa kwan so gyache pram so ko ya emu oya adefo so firi kwa so emu oya pa na abanti o masem no mo hwe no mo nye kwan ne ma wo no mo so to aba emu oya pa yaw minim de nti ameka sa because me dem ta fa kwan so emu oya hospital kakaka we ho ya Asem Mpe omo to ansa na yefo obi nuji ne nipa no ye de ne ko wa onyankwa na o hwe nkola ya omo ko school ene omo ko nyuma so omo gina kwan hu na yaw mfuturo bom no omo nyaka ya wo be kase Ghana Asem Mpe aduasa omo nka nipa sa kwan so adefo so firi ho enye very bad da ko babu bo omo mfiri ho ni de o de yekom ya do tu namna no osika ya mama nche osika swa infa kwa pankro ni dwom osika costo oyi nipa osika oyi nipa na ganem na redfish meboa osika redfish costo oyi nipa se mama nche no nche o momo na family kenke because osika na mo se me ko na no na midruwa na kontabusa se kedwa mran so base pa no na yewura osika ho bae na eba na kedwa mran ka pake wo o se ho no na nadwa na ye mienu ba ko ye kenke na ba ko fufuo bi so hyadwanti ho ko hu na dafo bi so hye ho o se no so pe we a no so ho ana ne base ande maka ko ya no obi woni ka na woni bo ni ka no to so na kedwa mran na kronfo o pake ne ka kronfo ba o manya rento angwa no mo sesai ombi ka ne butuntu angwa o manya hwehwe wokanim entoa de bi wom ni entoa so bibi antoa ne de bi wom de bi nim entoa de be bibi ya na okọ ba bi koto ya entoa bi okra yenye na okrofo akọ na se ya chewe na de ade a wo se entoa na me da be entoa nkwa na benya Africa edwamra kato ya wo se topic no kra o ye boni ne wu kra o ye boni ne wu ene do tu na mra so no aso na ye de tom anokwasem do tu na mra no na tom
na kra oye bone nso no obi bebusa se na me kra kra no ene den ye du be bia ma musa question bi se nipa bi oye ni nwa bi bone ya na ohu pa ya na e monwon ade a wodi du nwa no adwuma ya bia mam ma papa yi ni maami agya bibia hye wonsa sika wo adwuma mu nyina wo twi gogu account mti ya wo tenke yaw ka wo se adwuma no so da chi bia sika na wo wiawia no wo di bia obi so ba yo sa wo du kan wa se mana kan ma chi wo ya wo boni bu ho no mu a de odi adi nwia bi no ene obi di wa ya wo kan wa se mpe na ye da kan ma chi wo ade bia ekoso wiase no yaw obi enne obi di ni nwia bone pa ese wonim na mamu sa asem bi kakra se on se odasani a wutie mi a wo hweme on se wawie ade saa ye nchew unim se wawie ade saa bro no so wo upia bonten udu aduma obi sika obi chese enoma bebre wudi adi nipa ye nchew da on se da kope uko wie nipa ba ko bi ya chew o kapo ayema ya ma men ka se mi nche nipa enam wiaso eso obi ana ne sasa wo obu ayi ni ne bone obu ha ye ni ne bone enti ade bia wo ye bia tia wo nua bia no ka hu se wo ye tia akwasi wan fiu akwasi kra na bia mpesa ba ko ye tia kwame kra de obepa ho ntoma ama ni guase ato onse eno TikTok ni ade na no ba ko bia na mere oba besia akọ say ni pay I bishop as one do why da abis ma hwe na yi ba mienu bia onse ne ho no normal woton no sebe efe nkomade ne ma ho no ma ne bracelet ni ade ba nipa bebre ko ho no mo a no ma ko wi ade ufise nipa na ya che dade ni ngo a dabi oye ya che ade camera ni o camera ho but obi wa onfa camera no se camera obi wa ko ni se camera ho baby wanya ka so be wia no me se ye woni pa bi wa da o ba ko wia no da na o cap be ye ma kama sam na ye kana kama on twa ba bi fa ko ya obi adi bone sa wondo ni me se wondo de ni wa koja etu any problem but ka hu se ukofie bi ma enkura wo fie onyina enyo mo na ye bone o omo na bi omo ye bone ene nam na bi da fie wa engwa nyina akotom to kra ye bone no ewie ni ye ampa nipa bi agya good legacy wa abusunya bim amenne efie ho akora bi pie ni ehu se nipa so masi bani a ni etwa ne proche obi susususu efie ho no akora bi apia ko ba bi so okopa adwuma obo ne papa dia na se adedie bi to no obo ne na ese hey nipa so masi dabi onana te ase no no ewiem dodo wade da no afa ntine ya obekọ fie bi mu na efie ho kama nanso nipa wo fie wo nyina no 7 mpredwasa emsa ebush no awon de obi akọwia ya asem o awon de obi akọwia bayo kama yaw etisa nipa wo ya na ebusa se hwe ba bia nipa wo yi bebrebe yi ede pa ntisa boni wo yi wa ya manane kama na anya no ti nipa bi wa yaw woni ne delay be very careful because sasa na wo nipa mu no eso obi a ne sasa obu a odi ade ebedi no obekọ obu odi ade na ye bechew ti do tu na mena no no na tom edume bi wo hono ma eni nipa ntena yie enne me no ka sei obi anya obi enne wabu ni katwo a kire se wonim se wawie no enne obi so anya obi safoa obi abobi master king wo adwuma mu no na 7 bread on so asi akire wo ka so anya nipa no okra oye bone no nju behwe na obi wo hono mu a ya wo nipa ne maba wiase no na nkola ba ko ana mienu na wase papa no ana maame no obi to a won te ase se akoda ide opa komu yie ebi wo fie ho etani ye tufua ni etufua ka che obi ase kwase abu a wodi bu obi no ohawa ode ha obi no krono a wo bu obi no enye wadwe se wonya na eduma bi ho no mu a okra oye bone no anim gwase abeto no ba bi abeto no so na ofalefo anim sha si front ma pa onja wase
ebedu mebi ube wiade wiye ya ni won hu felefo se nipa sumasi na ye dan o se minim de ha mi o upa kom kohwe bone odi adi nipa bi bebi okowia na sasa no ye nya ne bone ntene ye tufu ani ye tufu se nipa bi ane ni be shan wa braba mu bia no se obi ho na se wo kra no kra o ye bone no so o ye ne bone a sa bone ne nto da ya wu nipa bebre wu ya what a shock ne ade ya ntia sei obi ho ani wondu ono wu na ede o sa sole abom betima chow e kwan of us wo wu ye wu ba ho ntia sei obi ade bi okofa ye osun ye nipa ne hye na komo de nsa bo na koma esuma ni so fom no seven preduasa yaw no obi ane ye ne bone ti de ne ye ka che nipa se ade bi a wu ye bia ye ne pepepe se na dwene se ade a me ye enti ye anase nye na edin susuaso de ba ko wie sen obi ko ne tra saa dabi ka hu se ebedu mebi no saa de a wudidi wunua no wonso wobekọ saa situation nim wobenya akura bi ono so ba be wia wo wokọ kan ya pena kan ma hedan aso mo se hwe awon se ya itide bia me ka chese ni padasani bia wo tie me na wo hwe ye se amene bu a wutu ye no na onim se wo bi na e ba betom ba saa amna no wa na wutu ye but aya fidie mom e da ho wo baba betom se wo wantom na wu kokora na wagya badai e wo fie oma ana onananom e ba beto saa amene nim itedu mebi okra oye bone no saa okra no ono ana e da ye wu no asechire no de odidi unwe bia no e so ye very careful se obi di bidi na okoka ho Asem Mpe kama na so mu ayedu aboda wo so no me da wo so eti ya mfa no sia okay eno ti no se okra oye bone ni so ono ana ewu dia wodofo wo ho dia Asem Mpe o wo ho a ye dia tenewu wo ho a emfa boni eni wunwe o na asante wo manan beka kire wo se otubo bodan a ebesan abawo awo the nation sanka radin shiraw no be bia da bia tikesi o man so da ye na enya bibama aferi e dibi mama mfo to be honest dana fo ani je Sompa Asem Mpe Nipa afutusem ho pa oponde bi fa TikTok wa otunze nkofo ani eje ho pa ti nyame o nshira o mo na monye o mo kase ya twa konkoro kura kanko mo ya yaye adasa yaye urade abode ne nne ye ne adofo nyina eche no twa konkoro de kin aka Ecclesiastes 10:8 or say he who dig a hole will fall into it unipa wotu amana no ono ana hwimu ndi abrabo na ye bo no amana bia wutu no beba abahwimu ndi ya tu animunyam amana ya tu adwumaden amana ya tu mfasopa amana na wo bahwimu a adane ye yode ama ya obi si su na amana wotu ye nyina ya ahobrase nkotonkoto esom ndi ye se wo nyina no wo ware no musa titiri fo nko na bai sika omde ma na dane akra na brabo besine obi so de ne ensu ade saa de okoso okoware no ofredom bia obi ama onipa tiri bi begina na eyase no obi mpoye ne yaso ode ade beche no ndi okowura wale ono oni kaprenka adofo ebekọ na moam na to abrabo so a wasa abokase esunsun ogure gutuaka ndi wa hunu abrabo so na ode nam enti okra oye bone won na ewuo ni Asem kese a ene abeda pono so ye kan ache ni owo fi asesi adwom bone obi apna ne pa se na adwuma wuro bebo na boro obi kura se mehede atwadi atuma ma na hye wa hiti so obekọ akoye sa wura fi se hyiwi a bia ye nya adwuma wo ba bibia na bra bom nyina ho na awurade ni kodua ye ne ye mana fa nsohwem na leta ye bie pono kese de ama no ensohwe ne ye wa wontimi nti bone abanitirim se mekọ akotwadi atum na ahwere ye nyina ya wode ne kra ne kodi boni wi ba ne ma school fees nyina sa company nim ne be pie afiri na brempon ye ne na kontuo nyina wo company nim na enso na obi di ne ya ye no nko ama boni abetena ne tirim se okoya ade a ti se ye a sa ade we be ko atia ne ma e be ko atia ono aku atia na wale ya wo because onya adwuma ba bibiem no de ne nsa asom ya wo bia ma ne kra ye ne ho bone se miniskanti manyem mayiegu enne awurade adom ne sika wo peba wonya bi okra wo ye bone wono ane betom minim obi a wo sa ene wonyem ye wa amani so na mu na bam yaw ene wo kra no ne ma me pu ni efirifie be ma no so nya adwuma na be ma no hwim so okopepa di ababa yetimeti ni nsuo na furu so saa de akra no unim se be ma no hwim no ankonya adwuma anye ene ono akosua adwuma wo ba bi nti wa ama di na ayete so oba na ebra se be ma no so de nasim efiefu odi na temonso wie wahwim akwa no gosua adwuma saa CCS
oba na hu na nim da ya wo oba bekum wa me na mu na bam wanya kura na nto agu wa ma ne poison anom be ma no kopon ne ho ye master adwuma okobie na ama na ye seke adui afi no no abehwe ne yire no de chew pa agu fo omfa nche no we ni ade ano we de kan pressure no anka wontimi to onim so oba na bre ba cho fie we safo ani obre ni nyina me de we apataw afi ye nto abrabo so onim se ma me nhie ne kunu ne se sika ba omoji omani no apeba ni biem sa ema we kasa kire ne se wanfa ya onimu no odi ya na jise kwase Mpe Nipa agotena ba bi me to ba na gu a anka ne wonya bi esi oni be ma no wo sika ndi obaso wo peten na nka se sika na aba na enzo ye ema bi mesi wo kra wo ye bone na be kum sa kra no wo bobra hunu wa kwan to ne ma ye etomre bi a nipa no de na wo pran ne ye bone emfa bone nkosha na mu ja na mo nko na wo be kwa be tom na chia mo anya asumdi atimato azo akwa anim ya na mtifie bi mu wo makura ase mine no wo hye kakra ya wotimi tena ne dem ko toilet no de agu po bag mu no obie ne window no ahuri ato obi mpuma achi ade achi no mo pra na dan ntokwa na we kakra ka we da ma yachi we de ohia ya asomasia we de ohia obentena na dan ntokwa yo ono na ye aburo woni tirim se watimi ehunu nyansa de pollen ase ho owie bo no do bo an ko nko bola so enko tonkra na dwi ogi ato no ani na eba mfigire da biasa na otifio no ye ohwe baabi ye patom a mude nuema fia gu akodi akɔhye patom na tiwo boze hobon ye nkɔhwehwe na ehye otifie hobi enzo oye sa aboro no a ne nkɔfo kanya mbetua ne oye sa akapa obi sie betwumako aguso ye bekyere ne pa otimu bi osere mu ka oka bi na enzo no ana sɔre anadwo ohunu ne abone aye nipa afa ageze oprane no oye bone no awia sa be different bone ne mu nyina makɔ bone ne ho bone bekum bonefo eti ebe sire ni die mu abrabo mu se me pa twa wo bobra susuma bone mra wutri me to da bi a so wo so ho kakra na nipa gya ejimi nanso ma bone ne won ntena sa da me ka so nipa ada sole no activities na ye 20 try say 15 ni nyina be ye papa never 5 ni di bone wate bone 5 ni di amefrema nipa betu afa so na emu memma bone no kro so obi da sole a na adwene tu na nwumre nyina ya adwom bone otimi hie obi ka no wo ko se ase ya no de akonya accident wa sole anopa no otimi twamsi ya na obi ato na wache di sia na nka kase na lock ni kom otimi ko na obi tutu ba yira ato di sia na nka ni nyina ahye nka mehwe maame na nim ni su do ada asole no ya wade a wona ni twaso bia ye bone ma obedru boba ma ni wura bi woto wo chate na nka nko akromfo ya be wi ya no na waje njimi woto woto ade tese wo sole na ade nyina ye bone se de o wehye ma obi no eye trans ni nipa na wehye mom na eba wo nko awozo wuhia nipa ba ko na wehye bone ma no ena ne de ne da wo ho ushia ba ko pe wa wehye ne de ne da ho edu nipa ba ko fo nipa du a waka omu nyina no me ne betena wo so wo be ye den enyi obi aso na nam onam kwa edi etufu aka jo se jai sa de no wate wa betena fie ba ko obi anya aware pa wo na amanigu oye nua wo ono mpa wale ni bi onyahu so de be ma ba ni monyam no ne obetata ne ngodi fufu no ne be ma na koda no wate na wa ba mabu no atwo ho utwo ho wie so mpe be ma no oye okay life for the frebusuan ni mu ano no na damfo no akire wante so ogbo yi kama obe kwan be fa so ni na ye free aya ama boy ne nada ama wasa ate so ne nada na egu wiara ne ho aton obi okro wiara no asa be pa chominua na hu ne kan fa cheme ompeso obe wine ne ho afiri ho obeze da bi ogigi unti na so so wo ko anu ne ho bonsam wo wiase obe pa me che no asa agi no asa ye the same thing go fubu asa no mte no na ekoba ne be mu asiri bi obezo ohwim firi wo njan ne su de no wajam kama ne ga so pe wasem se de ade bi obeje firi ho yawo yes rewrade de amasa ankofo ne se omunya ade nsacha na yen so omode yen kan akomanto ya mu na bone ekum bone for one day pe ewrade be me atamfo asu ne yeso yasere no ke anuti no yen kan kire me maami bio na ye mame papa bi asonte wo fa asifo bi so asonte no mu tie bi me nua mama bi so tie bi se woto bobo dan a esan eba wo awusu rofo se wo se dua emumo aboa kwaku a wa ne bebu na de abowo rofo boni kum boni fo enu ntino ka meka kire wo se dia sempawate na wasa tie no atie na sompam se ma
o papa ejo enoso enche wo bone enam so amakrupo twedi ampon obechira wo se de obedua na obetwade a orofo fa show trim se wo bone a wudie no se wo awanya so mfaso a daachi bi wonananom ebete mfaso no no mbete yaw pa enu ntino di asempa na udi asempa unwate di asempa na udi asempa esu nhira no onchiri manyina so atumi enyabe 05513131 05513131 0548931931 0548931931 na yeko enkotie yahwefo ene atifo ensoso emra sei hello Maju su Peter Asafu Moonlight. We Peter ni asafu we ni jaza. O ma cha mo amu na me tia mo ni polisa. Okay. We dia dia ta yo ta. Krawo ye boni no. Papa ni ni ko ko ne. Te wo ya no ko dia ya. Ipa ke side get shower eye. Te ano be de me wo. Ite ya ti wo ye bia no. Then o kan se wo ti bo ko ko ta ya ta ti bo wa. Ite ni na ni ko ko ti. After we don't want to mark it. It's just the other time. Also, the town time. The time to and wow, it's the time that. Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free udi katachi. But if I use in the gosh. Papa yentio. Me telling you, I just phone you or 10 times okay. But for you, two program we get the first time we tell you. Na nyaje asomeni so na memolita 10 years ati betu ameti isi nkran na nsamu aga mokoswa ya mokoso na munye na ese sta afofobia so bio omunya komisi efiboni bi mo pe omunya Asem Mpe bi nchinji amusi de boni na nsamu ya de papa tanwa chi boni bia do so chabu program chi bia no na nti God bless to yesu amen amen hello Bagwe Kwajo supezi. Omo nyame shawo. Unfi na wodi nyame anda tampata anka. Unge ne buguri ya ko to kuma man te onko ngudia. Ina na kaje sia na. Eno okay. Ya to ko te kana kwe. Papa wo. Ya to du ka kaba ai to te di baba. Na ko ko ma ene. Oya ko na ko na. E ko ti to. Mr. Abba said na kwenti yesi mi tomaso a mepe. Ya for say, o di sabe o ni. Da ba ma fo wa. Oni ma ta da ji to wono. Oni fa na o ti kai na fere wonu anu no. Na wo kai ma ka bone. Na wo sabi o, mi ni ano, mi ni firi ko ba ko. O mo ni mo la ti ama ha. Ko ta ma ma. Ni wo ti ba le brebre du ha. O ta ko ko se bu le ko do ho ye. O ka na ni. Na nyama ka na wo bo fere me. Wa kama oko yo bugate wa ko kujo wa ko se kujo takala ka bone o be ye no oko to ko ana so to ba ko bremi o ko jo jo me de bro pa jo me nya ya me nya dai o ka wa se me formaso o bla penyi muya me ko ko bre u e no ano to ko wa se formaso ko jo ko Asem so e ada dai ko Asem so ama ena mtapa so ka ejire boy na otu demo no hello Hello. Baby afrefre udi Hello. Miti opa baby afrefre udi be mena Me din different play what we ja gon kwanta. Panipa yeti o Mo cha ni je mo pa mi shiga mo ne ja tra pa. Kam bye. No okay hello hello Hello. Kevin ye Okay. yeti e wo kra wo ye bone wonu an ewu Okay. Let's hear some Asem Mpe Nipa. Oh, the radio mood. It's coming on a panelist for me. And then they say, Bonnie, I saw a cut you anyone. So,
Oya Bonia, Nipa, Tibiasia. Oya Bonia, a coma, Unsus and Soba Wows. But, Oya Papa and so, Unsus and so and so, and also. Inti, the baby was Utilia, and I was all your papa. Now, go also was yes, the perform my. Baba fire of course now. As all the sort of Numbia, or so yet, or blah boy kunku. No one has someone chain. But what the other so I have one year, only at the name pirate. Young king. I am part of Melinty. The best here. Okay. Kevin Amotene Canon. Hello. Hello. Baby, I'm free Udin. I'm saying, man. Oh, free hand. Azim. Yet away. You don't want it. I am not going to young Tibia. If you want to know one. If you have to come, I'd rather know more from idea. We told the Anipa, or told the next, if you are an answer. I just when you said, and I say, I thought to be money out of them. I don't say. Or to go over council or Tom and Union and Eddie and Fire. And I'd rather sponsor or be rude for a time. Look at me if I can't into go. So say, let's say, some community to overflow this time and Abu Sama. I could do by some of Sama. I appreciate that. Okay. Hello. What's a good evening? My usual Buruan you. But I found my thought as a free jacket. Yet away. What's a tomorrow come and real boy you lay I asem. I don't say a minute. Go see it to a booming pastia. A booming pastia. I got from a young co banning us at the standing up our home. The minimum muddy on fire. Oh. So we are booming pastia. Somehow get them rubble. Oh. I just said, what cry or when one be woo. Oh. Hello. Baby, I'm free Udin. But I'm free. Say you why. Say she fine. Say what's the Yet you. Sarah Beba, who said you have book of Buba also. You put me at the Dania Coneso. No, okay, 0554-931-931, 0554-931-931, 0548-931-931. Yendi komo. Hello. The one I said, my power, I'm my. I'm an 1 year Asem Papa. Okay. Yes, okay, hey, Asem. Hello. Oh, what Hello. 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 What you make? Oh. Hello. Hello. Asem. Hello. Hello. Baby, I'm free Udin. Me who ya papa na so eh. So na ugina yeti o. Oh. Hello. Good evening, sir. My Joshua Burukatachi, baby, I'm free Udin. Maybe I say, it didn't do it because it's free a franchise. No, okay, yeti away. Opening and the question me, money will come up on the floor. Yan share your money for. Yan share your money for. I walk on my acquire or the Tinamophone or Faso. Share, and you know, 1 year, and yet, M1, a Tima, yea, Nancy, a Baba could share. Ababa kuchemu onkwenda exam sir
no one pays school fees, a registration fee. And then what I say registration fee 6 million. Yes, Hamra. But when again, or more man. I asked them all. For now, you say again or more. They say a can't won't be in from what we. If I create the reason for Hadis got to pick no witty. No, you eat for or maybe the share call. One year to come on the floor. No more yen, and yet no more yea. One more, 8 of my day at 2. And the old man opening for almost a year. Na ye wo from so yes it ma papa me da was no okay hello baby afrefre udi but your frefre is yama elembele district elembele ampachenyo yentie we yo edini ye ba ko pe ankeso aweda ajo na se nsemo mo kende edemu trodo eviase ni papa mpofoje o kan se bi se ya ubudua no ono na ubutwa ye papa sapo ni jeni ono so bongen bi o se hwe ni yie se wo hwe ni yie ya ubohu ni yie wan hwe yie ya wo hu ni yie ndu bi ka ho se ukokotu odru ase wu nia no wo so uboka ne sen wo obi akwakotu odru odukwa komo odru ase oyi odi anu kosi we na ba ebe fa bi ya wuye wo mu adwombanya na wulichi ikese yin na ya tuta ni mu te ya obudua no ono na obotwa enu me won akopanya no okay wo kra wo ye bonne no ono enewuo enu ti yen kan kire obi se ye di asempa wate hello Oforisuo bema yeah fantastic international ogolo Sompa the man of this city ogolo yeti o Oforisuo mamentia Sompa 93.1 na Sompa TV patefu na mebo omo na de mapa okay mo de nyumrebia mo kran system ne mo topic ya mo de bano obi a uche Sompa TV no atin se nyen dire yi ba senior babu kama ya se ito dia wa ta tu swa ma odi papa ni nye mo enche banana na me di pombi nanka emma du ba abaya bia brabo about somebody o ko fa de banu nkino enna me no ko sei bemba na tire na de anwar obano na ye boni le kana ye bi ta ale di project bi so bin sa o se so o so obi na no onye kan de wodi ina ya boni nti so frutu mia odi boni kwa na mo po the best mo ko te obi biara and you be sure on sano I am more the papa I can say the boni no the bible tell you be no no people so I'm in China great minister here were elikuku ani menti honorable inquire for the going nyam yaduma no okay anu ti ya dia sempa ne jadi papa e wo wiase na nda achi bi unchiri kafo omo anyemobo hello last caller baby afrefre mama ma juice oburu baby afrefre udin hello what you mean kan what say hello yentie we mama hello what you mean kan no okay producer me fa ba ko me fantu apo me fa ba ko ne fantu apo asem o asem papa na asem da prosho na nya asem ketwa ye betwa bosompo ni akwa abruchimem na yakwa kotie se medical kan kiro se abruchirefo nyina da so mpa Asem Mpe Nipa nya asem ketwa o hello baby afrefre udin yɛn fancy ya se benya ba ko bi dia abrochire fo nyina eda sompa Asem Mpe Nipa o hello ma jo so eburu katachie ba bi afrefre udin yentie we hello yentie o yo
But so papa dear, Nipa dear says so say na ye papa. Sompa FM. Go eba ye be hu ye kati ya papa o ya go pon ho. Na we are say Nipa be sore afili fie. E tu ana mo ka ofri na but I say okudi atene yanko. Na wo ko amu asem ye be to ubi sa mo say na ba bia me kwaje na nka me koye. And we are saying be say na say ade sa ade chen na. Then bomb tire my when I'm going in and maybe I gave free at the Bonia Piama in the Obedemo below while who never samba. Now I'm Babon, Ama one catet to Yaka Kanka. And the Chiamon and my farm said that the answer no. The Bacans and Passy name now it's made a Yakutu and my Chilima, Yaban, and that much. No, okay, I don't tell young country will be say, yeah, dear Sempawate. Na se wuja dimpa ewo hwa ebebua usan se dimpa eye chen ahunya na opese woto ebo dan a se bia ku se bia nya do wa wo so ene besan aba se dua mu makoko di a rofo wa ne bebudi abowo de wo bedua no eno na wo betwa eno na poto kasa be kan cho say you reap what you sow. Ni nyina kamfu ano omfa hu ni uboni na wadi no ade bi na efre ne kan man e bi tua wo soka ntika menno de akefri sa bre koi kamema me papa yo adoso ache me boni na sa yo ba mu dia enhira ne yedie pru bi ase kropo twedi apo bie de ma obi ano osa ebetumi aka ya azemu we ne Sompa Mpe Nipa no Sompa Mpe Nipa afutusem etumi ma omanfo abrabo etetene no enne niama ubie no kekede yakwa yanim ten orofo adwumakuo bia dawroma ena Sompa Mpe Nipa dwoda kosi ni fiada so mute yenka ewo afidie so yenko computer so dwedie emra sisia me pese me di hine ewo me fienti aya na nioma me di sese me fienti se metals me wcs no me shower set no me ne popom ani de beche dia mame enunti ana metals de ni nyina me to free frank enterprise tas no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic we be ni nyina be frank enterprise now wall tas no 30 by 60 25 by 40 and so be be ho wash you floor no 30 by 30 sizes ni nyina desire who do be awo pe no obenya bi ewo ho na ba wcs na hodo so dia the water closet ahodo bi obenya bi ho kitchen sinks and the taps ahodo obenya bi ho washroom basin and the cabinet and the Turkish doors papa ori koto ofie na no a akonfonti mu ko wian so no frank enterprise na obenya bi so so be frank enterprise our techno market magazine room and Sonabedru Bernard filling station no abrosan yelo numu a ho and a frank enterprise ho na ne dia asem de kura ne se so wo bulu is bono ene ahafo e kwa kopem no fo ba bi a se wo pe tas papa ne ma wo bosu bi etu akoton a en to wani nko ba bi a so do we be frank enterprise ne be ma oni popom ene dia ne bo edafom fre number is see a na ti asem da attend dia maka kire we number is 0245 283458 and now says 0205 987868. Now, question say, you come from good frank enterprise. That's papa, doors papa, any WC is papa headquarters number 1. Okay, yama ahwefo ani atiefo nyina akwa babiem eba dia santeman agya tuma ye Sompa Mpe Nipa no ye twabo sompo ni akwa abrochire ede ba asem na asie ye oduduro bi bire Sompa Mpe Nipa asem o asem pa o na enye nwanwa se omanfo no omote afidi so mo abodwesa na yefita adwendwene ne so eduru ba bi kura wo da wo na o we ya yebe pon no nkuni wo beda na bia donko kobo amanfo ho adwendwene nko a ababa wo bia ye friend Beatrice Amponsa na Beatrice Efri Tachiman woni abrantie bia ye friend William Owusu amankona munufi a dodo no a friend Bongo Tachiman na sa abrantie Bongo we no Tachiman South the take it of NDC
na kokope se yento aba emfama no nkomra che bedwafie ede ba asem na asi ababa wa bitri samponsa na ni abrese krodom o se dabi Sompa Asem Mpe Nipa mo na mo betumi akomekon ede amame na esansa anwoma eda ya tifiri ni wura no ntino ababa wa bitri samponsa de na abro hosem agina fidie ne so a ye betwetwe nkomo bitri so teme nka memo akwa aba ja papa oba pa bibia boko de Ewurade adom nkwa wo ho de nyame na ja brante bi na edi mawu de wadi wawu no ni nyina beba fom ene wate kon akoma to ye ma me na bia be poten ena asi a wo Sompa Asem Mpe Nipa yen e de betumi aboa wo yo Sompa atifo ne abedwafo me chiamo me da mo ase so se ja maboa me mo so ma se nsem beka bia ma me mama nya correction kakra brante ni di ni ye William Munufie amankona enye owusu William Munufie amankona hwan no Abrante bongo ni di ni ye Williams Munufie amankona enye owusu ni di ye William Munufie amankona yes onu de free teaching bongo mimi freedom ahinkuru okay na menene ne call went secondary school okay ye wie 1998 na meni Abrante na ya dam for your secondary school no entertainment prefect for boys and na me here for girls inti menene ye fine okay free secondary school time be sisamri min twani tietia menya bi babru chire next month na menya 3 years pe ono de am say wa chewa ha na mema bruti kura menene ye fine obaga na bi obehwe ne papa firi brikum ntino oba brikum na me ye adwuma o bank brikum oba behwe me Kasima Rural Bank ona na me ye adwuma ne tenteni ni tietia Abrante ene me di nkomo ye mimpo na da bia me ne di nkomo enti eja ha ye kwan ho de enso menka kakra fa nkrata asem ho ena Abrante ne yeso o oni me ye beye aware no de nkrata no aboame Jamaica ni buku na aboame menka ni ye kurum bie bie mi se efficacy for month na misika 6,100 pounds na masende ama Abrante no 6,100 pounds me wo bank receipt me wo account statement me ni chat ni audio nsama waka sikane ne nsaka ya obo mama ne se ne nsaka ye chat ni nyina wo ho Abrante ne se case kan we ni ase date se 24th ni ebehia na edi kan me ne hia ba kwaja in the name of our we say twetwe pictures ba ko mienu bi Ireland okita yi book nti otimu de cover me ko kwa na nka me asem ne tenteni ni titia ne se case kan wie ye no ye say date se ebehia 24th 21st me ni gina phone so kasa no so ma me mfre wo back papa na wotwe ni nyinara Abrante na mfa me ko ne sakas kan wie ye no ane na wotwe ni nyinara Abrante na mfa me ko me sending messages upon messages ni nyina me screenshot wo ho okay wan fi me ntina wasa me bompanimfo bi amane asama me kan wanti MP me bo na amane me nimse na damfo no ntimi di kan de to nanim okay eno one ne kasa into one ne kasa no ka chem Abrante ne se obeya amame na me se tam na pa hunti onye ye mate bi ye immigration officer ewo Kotoka International Airport me de to nanim ye mate ni miensa na ne na kasa mo ne kasa en mienu di kan ne kasa no send me 1,853.26 pounds the misika kan ho ye 4,247 pounds ebesi ne Abrante ne send me sa 1853 no first week in December that was 5th ya bona besi ne sikano me send the message on fi nipa ye meti abam ne na kasa no ka kire ba ko se MPP mpanyifu ba ko o ka kire nse jese me panic wansa na misikano wakia mame adanya o se mabobo amanfo amane makama nipa ate se wakia misika papa sem no ne hon kwa na menti ase no kodwa mankuna Munufie bongo se jese me panic na minu ya no pa onene kasa no kura kan ni pense onimse sika ne bi wadi
Where this is canteen or pebby be the engine, so I'm saying panic and panic because over Missy Kamamiti and Asem Fanasam. Ya bona, Tina was said, Sompa Moduma Palm and a bed down. Now, Boame. Na mesaka mesika anase ni wiase nyina te se abrantie ni subani no ba okọ obi nkan ya nipa na hwe ya mepepa because odi edi amanfo enya me nko a odi edi amanfo bebere watachiman samom onwa mame na woka bibi mama ho afọ wo se won na ekọ SSS na mo wie 98. Yes, when she secondary school 1998, no entertainment prefect for boys and I remember here for girls. Until me you're very close from secondary school. You started in 1996 January. No, we December 98. Enti what you now bota ya say say oni mo nko ade ko betuma en krata na ma. Oh, me nua be ma no. My friend nua preko pe. Sana na mi hunu. Esi ano usika waji ye nyina no watua bi na aka bi nyesa sa pepe ne aka ne doso watua 1853 pounds nti aka 4247 pounds eno no se je se opa na chewo ane na hono me shedan te me ho ase se me de ma de ama wo ya de ma me wantumi ye wom se keka de ka dantete so wo tua na wose afa de je so opa na chewo hono de menti ase papa me kura ye me wanwa me nti bi dampo asam se me eburu ma de bini obe ma ne ka kire me no ya me wanwa se wo ye sure sa so na si ne ka sa o se na na me se ya se mi bufuye ne wa fa fra ne wa fa ba asem because me small bi ma mo ko hwehwe na maame e wotachiman na me frɛ me ne maame ne kasa wo phone so say mama kwan se na ba ne de me afa so ndika kire ne se me jimisika na ne maame ne bo no wo fa na me wo ha na man bi frɛ me wo Germany na o say asem sei no ko Ghana ni nua ba abona mane na wa frɛ no wo fa se na gya ne message se wo wi ase nyina brante ne mpeke ne ko on fi no so onyi na sem na no Oma brand na se mo free suku eba ya musa koshi akwantrom waso pepen on se me peda because onu ankasa me sebe me nua pa me na me connect na ma no one ne yo ka kire me so one ne yire gya ware no me nua but kosi baby ya on se me peda ada na wone wanante ache na wo fa wo se ni nua ba fa ne se nua bema ni ade ma me na se wantumi ade no peso obo wapu papa mkuhwe mu ama ya ne tere se ni suban no kwan ode amanfo fa so no asama woko kamedie mi hu ye de asante twongo ma no be ka kirewo se wo prompete du na mu a kebika na enso so adenti na eso opa achewo ni subano no ntini se me de woni mi nya sase na no so o manya we de fish kese pa because me ka kire ne se oya me se we me tworo ma na me se kwadwo se ibi Yesu Kristo abofo no ba ko begina manim ka se kwadwo amankuna mu no fie be ye Osei Yaw ibi Roman Bishop Pope me ka kire me ka se de duboa kwadwo amankuna ntimu nye me sa woni ne ye fine because yes, me huni se nua be ma se vie ni asase we so asabe abrante we onim me ye single mother me hwe university ni abarewa onim mi problem nyinara na wasan kata nani sika so kra papa we se no wo se oni se 8,000 pounds a bank loan ana me di loan statement ni nyina sende no na ni me di sende no se maji loan 3,000 no se ada na wanye kese sena onimni ode be yame enti boso me so a na ya tini 276 pounds na me ye adwuma di tuaka oba besia atua sika we makwabrane agi akodi yes oba besia me se mete bicycle so na de kwa adwuma wo kurum ha me wa Ghana na me yusu me car oya we wutin car mu yusu snow way awo we mete bicycle so me nua nim
Only me conditions me wo mu okurum ha. Maame o se wode William Owusu amankona munufie wo ho. Owusu nkanidi no ho papa. Williams munufie amankona kwadwo. Okay. Dodo no afọ de bongo e wo tachiman. Woko. Asem kese e pa o. Maame wo nya 7 na yase okopre akonwa bi wo tachiman south wo in the take it of NDC and there's onim unwa bema. Yes, minimba odne ka akro de bible ku mi gina ho twa picture. Na no man to ama no. Oh, ni suba na sa tachiman fo de enim no. Papa me na say wo ben wudini a unhu say wonte na asem nti no. Ni suba nti omo ama no. Na okay. Wo yenti onya 3 or 7. Boni kumbo no. Tachiman fo de enim no. Because asem we see here no. Onu ane wo fa na say okọ Ghana ya bawe bi so de 270 million 27,000. Baya na so de bae. Okay. Onu ane wo fa. Yes. Nti ni suba no say eye na nwanwa say omunnim ne nti a obusa abra no. Ma Beatrice sika ne kodi ni ho no adi say. Sika no me the last me sending in 3 so straight, yes, me sending it 3 times. Okay. The last one I'm sending November 9th. If my memory serves me right. Yes, I'm kind of the last one I'm sending in November. She say why not me say we be No, if I craft obi afre no mfa biem ye mesi na sabe. Omo ba mu no, omo frɛ na se mfa biem. One lawyer bi frɛ na lawyer no kra se why already say mo pen ne wadas bia obe babe. Okay. Mu say as a brother nko obe solve issue but they say ni anu fan only the kan kasai. Waji atum misika na de yes or je so be say kan say me hunu kan ho kyerɛ o. Nti lawyer no kra say why already so obeba mu say oba asem mu say nko oboa ma ya kan say nuafo asem but they say ni nuanu mfa ne ko bi. Okay. Ma Beatrice ebeda si no chire mu nti ma menhwe na me ne Sharif Alhaji Sharif ono ene lawyer wo ba asem se ka wo besiesie asem no dodo ana friend Barnabas omanfo ni me no papa wudi ni dwuma ka no kore pa ye ne no ebobo nkomo ye wia asem we bebie so na da bia me ka kire Ghana mpanifo ewiase na ye wo no boni kum bonifo no minim de ti amede futu tem we bae Sani pa we no abegina wo sa NDC fo nto abama no ne mfa ne komra che bedwafie na tachi ma sa to kura bicycle kura kambenya bi pen na kura makwa konya moto ni monya ka Sani pa we yato abade ma no eya sempa o man mu ye hwe ne cancer no ani komo lawyer no ba asem no mu ono ne Alhaji Sharif ye ne no etwetwe komo sisi na me pese me wa animu na me kɔ na busu animu otachi man se asem wansie no monso de efiri se yam fa nche ya ne maame bedidi komo nya sa wode duku bebɔ ne yam abranti ho fefefe kama NDC fo so na chichi ama fo so ma disika no ye kɔ ba so ye chi no lawyer ma adwo acho oniwe chi pa lawyer otimeka acho me tonka we Oforisuo Aboagye Sompa TV Sompa FM no chichen komo efa William amankona munumfi woni bi ponsa acho o voice we chi pa o what is happening be volume no lawyer otimeka baso kaka abrantie bia ya fra no William amankona munumfi woni Beatrice Amponsa woji ni sika se obeyen krata ma oba no lawyer Asem Yasu ni mu bi pa cancer hello cancer otemeka network no ya Asem wo lawyer wo ba mu se kwom yenka Asem no asomdue kwa so na eduru baabi a ya na omanfo bi wo ho a omo aso edene wajo obi sika se wo ye adwuma na ma no se wadi kura no ka dantete so
lawyer babiem lawyer Sharif afedi kasa ne ye okay lawyer na manugu asam so ameka sa baba wa efani Beatrice Amponsa wodi sika puduo ma brantia efani William Amankona munufi adodo na afani bongo lawyer sa asem yesi aba wani pen kura se ka wo kana sudue sem Bacho ye no kre lawyer yentie we well I think say William Amankona bongo ene Beatrice Amponsa ono ye school no ono se friend Ampusko yina age maze and I say year group okay you were your common platform yina ye daso a ejudi a won common fa adwene ne ade enti I think say we need the 98 year school anchena okọ abuchire nti anchena Ampusko so odidi mu anti wonde okọ e fa se be 3 years money and say 4 years muna ya wono nti nti o mo say Beatrice ekodru hono na I think say nkrata sem ya na really say obeboa no na I think say niema nkoyi sika sem bi eba mu I think say na sika no o say Ampusko edema really na really eboa no man nkrata sem edim nti kasa ni like it's like say me charity me twi na say na opa yankuya nim lawyer ebetie ekowie na say asem na bede you know abonten say Amankona Ampusko sika say oboa no na emwa na ama na sika no so akam ti me hu na me so ye anuafo eni kwan say etimi drusa enti me frɛ bi na mene ne kasa se no se de esia nanti abom no efe enti eni kwan say sikasem ebetiti entem enti me frɛ na mene ne kasa se no we de anya asem bia na me ni wili be kasa na se ti bia be sika na kwose bia no enye mrasem ne ade yemfa ye ne ntu se nyina ye anuafo ne abom na bibia ni de Beatrice aye ni bia officer anya ni de bia no onjai manenka na onfa na ni nto se nyina ye anuafo okay onfa sika no onfa mano nti ampa so okasem se de maka ne de your classmates be bring so afre no nti obehwe no ni sika amano now share me I think say he gave me a week say by 1 week time no one more now the sikana ama enu abano ti manage yi nti me kasre bi so ono so na ni je pa na emu achi no na watwene so ye na sika no enkoi nti bisa bi na so ne sankan na mse ne ma mpre koyo e frɛ koyo wili na mfrɛ na mse koyo na sikasem na akosisen no so kyerɛ asem no Beatrice dia kofefo ba bia sese wagu nani maase akika nsem bi Facebook any other people be so our frɛ from mo ye ne ferifo akika sansem ni kyerɛ no ntino akyerɛ o mo nti wagu ne ho fi nti waka kyerɛ ne lawyer for say o mo ntro krata emfama we na ya na ye meta wo Ghana ha no obi agye obi sika enyema no akɔtwerɛ lawyer sɛ de be ya we no na ya na ye mabufu wo Ghana ha no ofo na dum producer mon pe bibi foforo ne fa na lawyer kasa na no si ye wi a mon frɛ Amankona ne maame mon frɛ ne ba no tu ne fo mon frɛ cancer na afei ye nto ankomo ne so no fa na no si sanse ono de ko bam lawyer Sharif Alhaji Sharif on the obam so mo platform so na ka o me nyina mbra form no tua ne ka na wo se ababa wa Beatrice de na ne nam platform bi so akekan gu nani mu asinti no o man lawyers atwero no look at this in Ghana said lawyer for the bi nya adwuma nyu
obi du obi ka we ba ni guase de say wo de wo lawyer for no de oji di sika na de on ntimi fa nkoma lawyer asem Ghana mom ye hwe na lawyer gina homa na no gu asem so a wo ka na mom nye ready ne mfre ayi no amankona ne maame no wono otachi man so ntu ne ba ne fo de betumi aya ama no ano no ntu ne ba ne fo na nye saa o wa abrochire wa ne amamobro na so ato ano usem enwa ano monye ne lawyer nwewie asem o asem pa na Alhaji Sharif mbranim ni na ugina homa ne so lawyer ba hello lawyer abusia me producer anam say na homa no say edumye say ne credit so na san ya kokose chi yes ono a lawyer yenti ono anu gu asem so nti I think say me bo modern ne omie no nyina akasa am ka chom say no nuafo eni kwan say tim ko banesa enti me gira Beatrice anam epa William said the Beatrice aya na ni nya hu bia no omfa ne say o eni nua no nja manenka enti he promised me say 1 week time no I think na ebronya no kan say ye di bronya wi na otwe ode ni sika abema no enti na otwe no so ye na me ye say me bisa bi se ne saka me bisa no so ontene nka na ofre no kra onfa na me a me frɛ kuju na me bisa no na o kire se beaches atu anamo binom a enye ne de afrefre nkrofo bi ni o makasa na wachocho nsem bi so Facebook agu ni din ho fi enti opese the lawyer for chokata ede mano na evi se o man chokata mano amana yi wan pachawa no anya sa apacho kata na fanto ha enam se really o a politician enti no se dachi bia okope position bia na nsensem na bia kano se kopiemu vetting bia na bia tisa onya nyina so bia chese juli bi apacho enti se o yesa de man dia ono so behwe na sika no na saka nti mbewu se no o me ye nuanom na me twa ase obia mfana adwen enhye na ma but minimum ma me hu se sika ne de e wona ho e mo mo pese bi e pana chaw enti sa we man lawyer for the na court na se wanya adasidi krata de ato e chese lawyer yes Alhaji Sharif yeah amankona no o prepreja mene no akaba kama no atum mene no akaba kama no atum mini bia meka ababa wa no se o breaki silence sesi ya wana chezo o ye politician ne wan ya ababa wa no de nyoma bia tetetete ni sika na no concentrate so o yeso obie nyoma bi so a yeso abrochire ho ka ho obaya politician akoshe bra ma henfo ready no na ababa wa no crime so de ni atu bibi emra bia di no ababa na wai so sesi ano se anyampa womra Ghana me keka nyoma nsuso mu won de o kan de no kre se bi no ye me sister me nsem bi o kra wa kan maka chen se mo mbosuma obi ampo asonti okay enti lawyer se atia mankona no mo adamfo no a mo kan che no se won tua baba won sika mfama no ebi ni ho a won sheda then we come to a compromise say that say no so betua sika no ni watua de ama no na asumdue aba na ne ho ahenha no na so yes obetua te again no ne wahunahuna no ababa won breaking silence won ko ebe jeli no yeguso a ye no de se kronfo yire no yeguso a no mo ye ne kasa yeguso a ne bi so e kasa unu se ye kan nyina no nuanom na asema beto entem ti enya abotre ne anka ni ya akwese bisipani kunua ban ye tasire ne banyansafo me chidipa se de ye kan radio si tie bia no na so bete ena monso asem na ye de abrem no me gidi se ni yie mu na monso mo pe tie nti mesre
mesre se monsum benya abotre won se de be ya ne kamu no ye be ka ne se de be ya ebetimi de asundwe aba chenche ye be ka na ya ma asem na ye de agye ensem kra ti mesra ye de asundwe oye na adwene se wontua ye ko e be fa so betua sika no nti mesra mo se munya abotre na megidi se solution ne de eni akire bia ebetimi anya solution na se de ye nuanom no etimi akoso nti mo so role na mo play ne de make say my idea say mo small play mo role okay. You have Alhaji Sharif ye beda se anwumre ye ne lawyer Alhaji Sharif dodo no afre no Barnabas o ko tachima ya wo yembranim ni a na no odini ye papa frisi wo suanwoma wo hwe se de wo si kasa na wo pa asumdi asem na wo wakwa di sichire ye kan fenfene masem so awo so wa no gusu awo ka bie ababa wani breaki silence a chiso abrochire wo ka ho o de lawyer fu huni huna no mema de anya ma huna ho de wo ye no so onim de waye mon frère aya branche ne maame na otu ne banofo mon frère maame ne maame madame bi monufie mon frère no maame na otu ne banofo tu ne banofo pa sanse se wan tu ne banofo a ebeduru baabi no ebeye kese wo de lawyer fo hunehuna no mema ne nana no ma hunehuna ho unim de waye no na be ka cho se ye wo de ye be court mon fa ye ko gina po ano mu etuo preko ansem fono kra na ya na mete na me ho mete no ene obi a wo lawyer oye ya na me lawyer lawyer fo mo ya yi kakai wa frɛ maame no okay bible no kwafo wa ha ya Asem Mpe Nipa court juada instant justice ipese me hwa akwa na dwene mu hwɛ so obetua sika wa na adwo so obetua na wotua ababa wa ne mra Ghana no metra fidie so na bɔne a wagye nyina no yebegye no ka so onye ye so a ne ne nana no mataake no se ni kurom tachi manuru wo ho bɔne kum bɔnefo ya na nipa bi kura de omani abo mo asafro sa mi kurom asante mampo abrante bi no wɔ America na ohun mampofo no omu ni pepa no a okoto omo sport to hwi omani so oni hwan koka ye bepam wo ya Asem Ghana ha o prophet me mo akwaba ni bibi aboko de oh nyame adom bibi ade na bibi na court no mo de o maame no fami kone maame no mra si maame me mo akwaba ba so Mpe Nipa duma di kuma se 12 cedi MTN extra time loans complete wakati no tachi ma obi abona beti so oba na sam ne ye ka no tachi ma de se Sompa Mpe Nipa de hwa ne wa obi abona beti so oba na sam ne ye ka so ye kalabula esemu a boni ku bonefo hwe prophet me mo akwa babiem meje osu opanyine Asem Mpe Nipa court juada no kre me pese me hu se sa brantie William amankona munu fie no adodo fa ne bongo no bi ni sika no wagye atum so wagye na wabon timpo so obetua na wontua me pese me hu ho ye pese ye hu se bongo bi sika no obetua na wontua akwapa no kwafo yesis bi sika bi akodi bongo ho na ya twetwan bongo aya bia ya ne sanka sika no ye pese ye hu se bi sika bongo obetua wa ya na adwin so obetua sika no amra mesanifa wa ya na adwin so ontua enko benkum ten wa na adwin so ontua na adwin so ontua ene man bi jiso bagan no na de wa ye nyina wa bekeka ho ama lawyer fo twetwe na wo de wa kan wano atum no prophet be de na afa ho gese ye ho nyoma we ni de so no ane ha ono ani ha ni scan ye ne de ane ne ha ti me ma ne na di nkombo gese ye ni di nkombo na bongo na ye na adwi se wontua scan wa na adwi so na we no we ye so ba yo NDC tachi ma asase ye nto aba mfama no wei na mahama asuma asafa nyoma bla tachi ma asatofo a na akakuma se ha abai bi badada o mdi koko kwa abruchiri koko no se fa ahin nipa e worship no do manwu sabi no peso ye no wasu ondua o betua no osu
Prophet JT. Nyame ya adom a china nyame ya adom a santase anyinem first Jericho Junction china ene yetena se yen hwehwemu fa brabo mu ye di bro nya wie se nipa obetum pon obekoso no de bia meka se agina wo so nti de bia masem ba kwa meka se yiedie ni hia ne headquarters ni uti esi so opese obedi hia ni na agina wo so se obekọ wanim wa brabo mu so agin hwehwemu krojin ye adwuma from telephone numbers no 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 opanyini obi a owo haw bia e fan hwehwemu ho ontu America obi a wa mane bia bi obi ha yale mpo na ha no osusu se ya boni dua na ya to na duro ni na hia se ohwehwemu ansa na obeda ne dua wa da ne dua ya wa yale bi wo kra ba so enye dua bo ya duro na esa wonom ti ye wa duro papa ya de boa nyade a obi omo yale a omu ni ya fense ni da so no echina woni mi hia santase anyina first Jericho Junction ani da so ho so pese wa brabo kwa anim na bia bibi na etwe wo san wa brabom ni na ye tena se ye hwehwemu a ye hunu ni nyina me telephone number ni 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 Kumasi de santase anyinem first Jericho Junction edadwada ne benada echina ye ho a ye hwe nkrofo omomwo nkrane ne mpatam de ho ne ye Amasama Stadium Junction ye countryside edaya wada na ye hia ho a ye hwe nkrofo yakramo. Okay, Prophet Joseph Mensah debia jwa debia no an ginam Sompa Mpe Nipa Eastern Justice Court abrantie mu no fie no why na adwin sesika no ntua na nso oboa kra asem kase pa o vladi nyankopon wi ase ankasa na ha homete na ye man kwaji sika o parliament be de du tachi ma sato eno tine madam bi mu no fi tachi ma obi mo na bati enka nche ne se ne ba mankona mu no fi na dodo na friend bongo no ye no oba be pe MP wo tachi ma sato no won fa tete from friend on kan nche ne se ababa wa bitu samponsa na ni abri penisika agi o metua ne ka the nation's anchor ya radin shiro obi a wotie na da bia me kan se abrabo wo bonus o hawo ma wo so a unhuna somdue so mfa so a hawo ni amane ye betena wabobo ano kakra ona abonze se ye fere papa bia somdue na saa somdue ne ho hia pa ade na ni nipa bitiwo na wa na wo de no na waje ne ho ade se me ya ade de ama untimi nye umpe kasade asempa bi unka nche nipa na somdue mra na sa ye ho mensem se maje wade no se la me sa wo lawyer o msa nka nche ze kan wano tum na me mfa wade no asem we ya wa wo kan se bi o eko wonu eye wo ne ye de ye wa enye wo de ndi paade nto masibire na asomdue mra ye nya se kakaben se kakra bedi ensem a e be se yetie nuanom mfa ahode se ne ma American ya mpa dan wo bedi ambia na minister se ya na wo beye wo kasa amanfo ngasa ade na nkoduru nso mbe report wo besa de lawyer fo aha o magene because ni ade ni tu kwan bo no wantumi no ana wo bo no mpo a wantumi sika no watena so ne nsankan wasa de lawyer ehunehuna no na ompeso aso nipa asa beta fracha so beye kwan ama no na sika ba bedu wo na wamfa ama no mkoka na beye omode yesre nipa bi statistics say ya no dia be pre leadership na afi yenzo so yakoyi no tachiman sa auto se tachiman no ofo se mate se nipa kro wodi na mahunu bi se asuwe ye mfa mpiri position na send this for mpanimfo mo ntinka fi John Dramani ma madwuma wo boyi ka mu di se bi be fra na nka no kora na be na aba etomire bi a da achi nti
ɛne yɛ solve how bi yɛde da yɛ akyi firi hɔ sɛ bɛyɛ adaakye how no mfɛ ne mgu aseɛ ma mehyia yɛ woka bia obi ante aseɛ megyiri yie sɛ ne maame ne tie bi yɛfrɛ no baako a wamfa wate pɛ biribi ka kyerɛ ɔba na obi ɔtumi bɛpere mpi deɛ kakra wɔ no wɔn solve how ade yɛde ne mgu aseɛ bɛtwa so ntɛm so ɔba aka ne ho so ɔbɛha wabrabɔ a wɔ ho papa ho na abon sɛ ɔmfi ɔyɛ kakra sɛ ɔbo ha so wobɛkɔ hospital yɛsɛ hospital yadeɛ wienom bɛsa bɛha wɔ nnwuma mpo so a wɔpɛ ne adeɛ enti ɛma ne mansa because wɔdi bem wie ya wakɔyɛ ɔbaa sɛ yɛ na nsɛm bi wɔ wobɛkom kura na ɔyɛ na yi na ebi kura na ebi kura bɛkom na wei nyinaa bɛkeka ho a ne anim guaseɛ na bɛba wobɛkom awie yɛ ne bɛkɔ akɔ wie hɔ ne anim guaseɛ na de bɛbrɛ na wonye ɔbaa sa wa maju sika ne de na wɔ fama no a wo se da wo nte aseɛ asa afa lawyer se wo hunahuna ne sɛ ma wɔn kan wasɛm na wo preposition nti no de wɔn hwɛ ne ma wɔn de wasi so no onyakuna wɔne ne mmɔbra ye bɛsrɛ ne sɛ da bia wadu no ase wɔn abo member de ɔma na ade ne ho na abo ne ho na ne ye nyina nsɛ wɔn abo na asomdue mra yesa de bɛpɛgye asɛm ya bɛto obiem no sɛ da so te sa ne obɛte wɔn pɛ na sɛ we ne mire bi wɔde ɔmo frɛ wɔn sɛ lawyer bi sɛ mamun kasem na nye we okay saa de ndie yatra obi di na furu saa de iba ha wo saa de koy ye besre onya de sefata na oni ne hu ne enya asomdie yaw okay 21st clinic ye siatica expert orofo ye kotu ye siatica ya de na se 21st clinic saa siatica no na eso osisi na ayerewo na afa usiremu na akokuma kosi na asintirim yade pa yade bibre biada ye fa koda 21st clinic wate obetu ase no de abibiduro so na wodi etu yade ase laboratory ne scan fidi awodo pi na wodi di dwuma no na massage no so ekoso anya asem ketwa kuma se atwa overseas yo wone afa Sompa TV Sompa FM no ene wa brusa kromu obo second quarters call junction enkran be hu on ewo ho sunwane kwanza tachi man 21st clinic was nyiminie 0540311311 0540311311 women of faith was the Lord is our victorious banner. Women of faith was indeed the Lord is our victorious banner. Was it 21 days you TikTok no so yempai bonko a anopa nonum biada wo bompaya no mpaye na waso afura agurade na 21st February no eba na wieye no culture center na eho na yedi ya idawdwene ye haw ya manne ye kodada nyina agukrupo twedi amposo sanse won na wo payefunu awo ba no brei na obenya bi papa communion wan na yede eko daniel ni ekori akwankyere eno tumi no faith to nsa ade afro enyu hu emfamfiri won na wo ye city eba ye no nsisi omatoba enya asem keto akra apostle dr megashi say he bra megashi aso ye bia wo Ghana ha bia no sanse omo enekura habadropa na apostle dr megashi na dance ya medie da bia da na amanfo ato omo adwene mu ene say wa bra ye wo no na habai kura no haban papa no nso nim haban apostle dr megashi na so ye bia bibiduro ene edi tu yade ase ofosuo nkan yade bia na wonim se wo honam edodo wo honam enko yie wanim se wo yade dia bramaso ye na metu yade na se edi amam apostle dr megashi kuma se wo kronomo ana kronom wone old police station no ene ben ho pe yeko na abegashi otu yade ase enfama no vigi studios ofrew no vigi se menkan che o se bra wo fonyini no ene wo video ni na obetwa ne kama no de amawo wo won kran yo mala mabase first kokro street ne so pe ho na be hu no vigi studios yekoyi na yemfa ya bedin to yuyo ne na wo tweda ni nyina enkoda no ebenya kai dum pa enso edi ato akire 0574715778 0574715778 no VG Studios na me kamfo na media mam talisa Ghana say we die adwobrew sanse omo network no sesia no enhyeda enyina so na sedi ensi enyina so no ama omo customers no dwuma omo die no duru ba bia enkoyi papa enti mesrese talisa so obesrese from so bia dia ba biada mofa enche wo mo na omo engineers no ejina so den a omo eyensiesie na mrepam no ebekọ na akoyie enso de ama wona wo yusu talisa na watumi ayusu network no amana yom denti no how bia kofa ba bia no talisa se mofa enche clubie se men kan kire se aponto ne abadin to no nyina eye clubie wodofo clubie no amanfo pe papa enkan kan de ho ate atesu kakra no onya yi free sukochi adaka nimu a enyoma fa
orofo ye last size on ye wadantam no ene wo de wo kan ne no clubie orofo aponto ne abadi tu nyina e clubie ye fan sefo ya hoho wate uni fiedu nwotwe fo asem koso ba pay for clubie fo asem enkoso bia enoa ene clubo omna samwa I was tell you o mo say tell you say wo mo nya problem kakra there's a time yan kan crunch ni temanfo mo ma ye ho kire dodo ena ko ya o ye to atuwi so so ko isika efi awia senso say no paw network ebe weather na de weather abroje question no to ko ama ho ayefuma kwa isika o mo pa chaw se so aba me panya o mo kwa asem na me de me ka na o mom ke yenya me de ade bia no se unya challenge aboa so ta se MTN for mabre achoki obia MTN na ma se bempre be ka so mutimi yo mo de nese o so pesika kwa ko ye nese se ya ebe na ye de ya ombe yo mel pm yakuyeni me na MTN for kwa na me de me so mo do mo ma mani abre wate ya me de me one thing said nsem we na ye kokoko so ne ade abante no ebize bible no kwa fo be hwe mo chese ontua wo hwe ne kasa ye ne de woka be pa me chewansa ma me nso nyina nso be pa chew na we ade any san I think said the friend no a lawyer me boa oh yeah I say ye wo fie ne ho a MPP ni bi kwaje aburo bi so be kai a ya mfa ne ho anche no na mpese me twa manfo adwen sisu say ne se bia ye tan obi o NDC ene ye tan obi o MPP ye ne se kan ye nifa no etwa di Asem papa short di Asem papa eno ma e koso se nipa hu abato it is also wo pese wo ye politics a ma obi bia nye clear so wo petumi bia di wo Ghana an ma yaw ma obi bia nye clear so yo obi a wo pese feeling kan wa diulemu o wo kwan bi so be wo ne no wan hwe ye pe ade kitikiti ne de disqualify se de enwen mo se friends akwa monofi mine bongo wo UK me boa ne gani ade a wo ye pa de obayi kan wo se wo school kro na ye entertainment prophet na me so me ye guest entertainment eti na nka on the office wo nya ne nwa ya dan man kan cho se me se efie hu chenwuram asumi na so fare me ka cho se efie hu chenwuram de won na ma wo ne ekoba na office on de eye me nwa eye se ba no wo ku mami unya sure se sanko diske kwa komo obi oni na ke bia ko hu popoye but onu susu se ni nwian obeye ni yo he kwa na faso owi e wasaka chen se be pa me chaw o be pa chaw for what it is an e be kono se court obi se fami court but this time obi no na be chaw obi kwa so obi van court o ana do obi be court sa asem no ye twam da ebra me te bibi se wose hanye court mami nka sem bi obi Asem Mpe a wo ye wise bia oni minyansa bia won kansa asem no because tete no na court ni ba bia na nanan ne di asem kwaku na so se hanye court a so ta se so se won na ekopam pi wotachi masa ya no akogina court da mai campaign akwa campaign na yimo mafidie bia na hanye court no sebe mo mansana mo sebe wo se obi be fro so no obi na pia no se say program ye ni ade Asem Mpe no makoyi a ye ni ane bo mabaso eti we kura ba ye wo obi kura oh ono de medum mpanifo madaroma menka se mitwa ka okra ka sempa o sika metwa bi ne mo de aka na edoso eti mesremo mo ma memre se obi a opetumi ni sa na oyo ene mo mfa court sem se honye court na oni mtakwa fa so di asem e wo kwan obi a fa so a opese obi di na asem no obi betumi de akofie ni acha ofie na arbitration o makasa obi betumi de akopepesim obi betumi de ba radio station so obi bu me fa so mami odi aba no onfa bibia nteta yo de wo me waka ti say yes bibi me say sika na wo se bibia teta de ende ho ye mie so but se bia me ka cho se o pese waja na ye tetreta ufrudua eti de wo ye no anya no me makasa so me se ponko abodam a ni wura mo odam eti sa bongo aso anwan no wa burochire wo no se be predwa so no na twadwa no mo bi edi wa o to wasem ba uni rise o be ka se anya koto ye ka wasem a na ne wo ya campaign no wo ba bia ba kwa campaign no wan ko to obi on condemn no so be condemn MPP ni o me boa sa ne eto Ghana ena ka do mama ne sabi na nakufo adom ne ba wo mia ne amanfo makeka ko bi do bia ba kokoto munya ho mo a munya mo ho a de we mo si dise de wo ho ne de ni wonya mo kato amanfo so obi do kokoto no ajo ba be sika na ye ka
se wo kama sama me do be court se die ntina wo do be court na the court was say wo de asem bia ba se ya mfra wo de a ene efiti ya na e kan wasem de a ene o right wo kra ya from what did you ya from what did you atam na wo de asem bia ba no akaso do ya na say wo mi obi mre no wo ka na ntum e de asem na ekoso ogan na asa no masa ya ni sika na ye nko aba bia mu no ya ni abro mu nya sa no ma no mu fa ne kura nya adwuma wadwo ba be sesi kan te sai wo twetwa sope na sa na te okoka ho so mepo achaw ni tu wo de ni tiasa ha wo bu na katwo no won ka na no ntum akura be na te sai wo so sa petumi ya basre be bia wo fie ani na busua mon ka san kire no nya asem no be bia ekọ no ani anya nsem ewo mu no ye nya ne empesa asem na de beba but o metwe ska ne ho asem ne yeka sente sa de o mbi yebeka ene sa de court sem ne ti se de wo ka no o fa nko nya beach no mu etuo anu mo ne be ne kura no ansa na di tuo na kire so kura ye ba beka no kura no ye etuo ne kire so ye beka ansa na yewu ye beka sa asem na hye ansa na yewu won no woni masem kro onya de wo ye no na o metua ma me ne sika mfa ma no ye gitum ahanya court enso sebe ayi friends ayi inspector was musi minim nwoma enso me dem ko amomma ko bi so inspector yeso ayi amanfo so onim nwoma ba asem so ko ne ho so a odum ko court amomma ye gele mu enti za hanya court no sebe wasam na aba ye ka me ya kama sam eti oni ni huni de be kan no so wo pretumi o oni me mpeso so ana woni obi ampeso ono no mpeso so ho eti so wo pretumi pa de a nipa no odi na chi no ne huni fi President John Mama that san trip we o ko ide nyese campaign na me yama no mesra no san no ma we be kokoko so sa de a de bia me ka katecho be ma o sese abai obeba se be uni so fa so ade obeba na san ka police ni a wo ra no nka wonye no ye yi o mu nyina afiri no ni police ba we bi ni o sabe papa ibo edijuma na se wudi na chi na se o petumi a we ni o na wasam de da hayo na obe se ha na aba no sa anya bokwa anya anko because aska wo nyama nka debi ya wo ni ska wo ba be se wa jama naka hwa wo ya nan se ye wo kwa abroche na ade o mu su o mu su na ba be se na ma wo we ma jisika se wo ba pepa na wo be ma kateche wa jisika ya ko ka o se ahanya court nti mu kama sa na be kokko wo de be kokko to se wo de kokko to akwa dai okay wo nya de wo ya no for ba ni sika ma no madam B Munufi o Techiman ne ba ene amankona Munufi adodo na afa ni bongo akwa bepe MP o Techiman South Sompa sene maame ti ase dem den kra no eja ne maame obi nko kankire ne maame so on kankire ne ba no na won tu na futupa na esikasam na ye kan o ensem wa tata kire no so so on panim guase de a opontwe baba woni sika no ma no anya sa na ensa ekire nsam no start say piepia Techiman kontimi ma ho anim guase ne be dware no dwira wo me nkasa nko akiri ne lawyer sem na me nko okra ye de nananom na di dwuma na baba woni fra brochi no betena fidie we so na de odi aye no nyina o kase wo kan je ma me fancy ya we so benya lawyer bi oba ka cho ba ga fine case but na times ye bobo lawyers bi din wa we lawyer bi wa ye ni no ba me pese me bondi wo ko be ka cho se masa ade na woni oba ni di na nye me peska de ne nso ko twes kan ma no otie Alhaji Sharif o say me bi na me pekon e be faso e be ye boko yeah wono ne lawyer papa yeah enso benya lawyer be ka so fan case asem we se bi wu ya ba ko this time Ghana for hu about o yeah Ghana for hu about seven president to aba ma kotran kran ade akura de be ma akura nyiru kuma se no ma bi hon ma na edu na edu ya fie no ya ma lawyer bi ba ya ma na ko nwa go se won chance ma me nya o ti ase because no one himself asem na baby abedu no eso oba for masa obi enu aboni ni hu okay nana jamfi kumani bema ono ana eye butoku tunsuom dumankwa hene waso wode na ase kese bema adofo ne jamfo wabra ne maame na wotwida die na afia jimfu ha ne na wotwida die ewo yonso no ekoso toten kama pa nti wode aseda ebema ajamfo nyina yida no momra na monsanko na muwa de moyeye no nani asopa kwamna jesi dodo no afo ni bodoku woni ni nua ba sonia ene nana sapon ene maya omuso ebeye omu papa eyie enkane ona oye chairman ema MPP jesi ni makon
na yie no so eye kama pa eno ti man se wo de na ase de ma wona obegya wa yie nyina no yi osika de boaye madaje eno ode woni monyam beta eche nyina no omso de na ase de ebe ma pa nti kwamna jasi dodo no afi ni biodoku ode na ase de ma omanfo pa 0551931931 0551931931 0548931931 na yenko enkotie yahwefo enne yetiefo so embra sisi tiankoma Sister May ni kunu your friend Mr. Elibo yemfanchia kese enkoma no hello yemfanchia kese mano na Helena ono so ni papa efrim ya Sister Helena woni Sister May omo na yensisi e wo Sompa TV ya abre ho papa yemane yako ene hyeden ayida no yebekọ akogya no hello Also, good evening. Majo so mame yenko ya ni mebre no ya bia ne sa. Also, we are smile we on. Ipa bu ni papatia. Adi abeme yi e simple kra system or the ne dam no nro ne muneke no fananti ne mra Ghana. We sisi no akokan wo seje so opa macha o. Ai sa ne bia sesie. Oba be ti abroche se me winter. We fire security we don't share crazy. No okay, hello. Hello. Baby afrefre udi. Ipa fe boko ni o kenzo. Pani yentie o. Mr. Kaka me kan say mo ka bia na so wontia. Benye say patapa pi to dem na na wo. What you are what you are anan pa so antonya ma so. What you get what you are be kan ten. Okay, enoti anti bi munufi ona ne bani akoda no bongo no. No ma bongo ni maame no. Na bongo maame won hwe ni yie. Hello. Hello. Good evening. Majo so baby afrefre udin. Paka me tete free German staff. Yentie we. I'm no you fit for papa say the pay ni bebe money man no go to me. What's it? Abaya no. You say I say you know you fit for papa the parent go be friend here. What is abaya no? Abaya Oh, hello. Majo so aburu katache baby afrefre udin. Wada ba wa na kitu ati ya taxi do me ni tabako ngono. Yentie we. Dili je no mari asi tena kwa nini kwa chai. Uno kulumba ne mo fanya mishamo pa bima pa boma ta mangana mai. Na mega kana se. Mata. Adatu pana Sompa be ya guru. Ya be ya guru no ye ben teko. Nenye anye ya tropa mane empia. Moto kwepesi kumutu. Moto kwepesi kumu. Ebe mega pero pama no ye fro abakabani binu. Oba ya de ye fro a. Eso utie de pe beka na de yama. O de tutu yama bana. Ye fro kitino. O ne be careful. Ele futu na lutuno. O ne be careful pa na Sompa be duro. Ebe be ya ye o ka fo ai ba ko Sompa FM. No ke aha ena yede ofra no enyina besie na yenka nkire madam bi munufi se enye komo bia na ne ba no betumi na die ne mo beduru ba bi no na achopa no se ababa wa na mepa na cho no na ye be ma no na ekopo ba na cho ma asem tia wa no ena obi kura frese saa na ote Cedar Worship Center. Cedar Worship Center. Mpa papa fie no. Cedar Worship Center. Aye kwesi ekoti o. Obi amfa ba bia. Anopa so ne ba first. Ono so ne ba first service. TV. Isi anopa bia Sompa bia obi a Cedar. Se unya na bia anopa no wasan de atoa so. First service. Mo bia amfa ba bia. Ye nyina ekotena ho. Anopa 5. Me chese yapon. Obi amfa ba bia. Ye nyina ekotena ya jempaibo. Ya jempaibo. Okay, aha ena Sompa Asem Mpe Nipa ye de mu besi na ye kwama Cedar ba no ye dwumako bia da wuruma ena ye kasa emframo vozo Aboagye no apamfo yakram ye ko long time. Ande saba ewo mo bodi ni ma nke kwana mo ba o ko se ena me dia semesio kanani pa no na saa na me so ya na wo de me edure na adi me nkwa no Kingdom Garlic Bitters